normal ken yam kana dia de kontilien ka roina gwaseme no bana roacha ka kwiwut kamanen konture de magwaseme no gore jen wo de yen tika ngaj murung ka do badan en chilere me chaben keja wudenen kona me general kel mala brigadier general mo gorno banyo ga yekel name breaking news charado nene Ugandan authorities have arrested SPLA IO brigadier general Agil Manash and handed him over to South Sudan National Security Service, sparking opposition outrage and right concern over rising political tension. Such incident is repeated as it has happened to some of opposition figures back in Kenya as they were kidnapped to Juba, and some of them ended up being killed by South Sudan government. Jawlat ka magwasame ka kuyut ka menen koname wude me jen ramkel mimo ramkel ka kuumɛ Dr. Riek Machar jen brigadier general wajen che Kampala shirkemen shalin gwasame ray weshen winemi chara do jen chajo kebetem kuumɛ South Sudan ka jaje kam South Sudan National Security Kennedy Kontin la deine ka jawdana shalit shiremlin kona magwasame jen chale ajele Manash ramkel mimo mila kwer ka kuumɛ spelayo jen shawore which ka Kampala ke ka Uganda for unknown reason ke do mo kwai ken wo ngumwe goren winemi ngai kon dialan ngore wishin winemi deran badar no ka jal but ko ngai ken no jene kuumɛ de dong chirana go jene dong de jo captain but mishir na me chaje kon ladene kuumɛ dung South Sudan ka Kenya me chana cha kon kep ka Kenya ka chwa ko yen re which ka Juba ka taye dan cha ka gwain ke je ki kirm yadi che gorno dong te garan kuumɛ spilayo mederwach mede SPLIO mede je represent so chajo me chajala den wo shawude me chaji yana tamare wichin winemi bugoro dong de yen dial tek liang kamandan en chalat gwaseme ken kono niam enda manduni cham ko nyek manon ger wayne gwaseme jo bana nyok mu kwen kono gwaseme bana right ke kwi Africa Union te ke jo me chalat gwaseme ngai kon dial no ken de ke meeting re wiki Juba an wala shanga wel ka pay ba dakron kin dangro jen dangre wude dich bana jo me ban je kwen kel ngai kon diale te ga michalat ka kor gwasedan en go biji Africa Union biga chubre wiki Juba chana na memeling ba ka do badana chalat ka je bana kulu nyagolun jok. The planned meeting between the African Union Peace and Security Council and the political parties and stakeholders has been stopped by the Sudan People Liberation Movement in government through the Minister of Foreign Affairs. A statement seen by many media is issued by the Sudan People Liberation Movement in opposition acting chairman say that their movement will continue to fight for their cause. It is a mission of the African Union to the South Sudan People Liberation Movement in government to President Salva Kiir and to Bolmel, and it has nothing to do with the revitalized agreement on the resolution of the conflict in the Republic of South Sudan or the resolution of the ongoing violence. You cannot talk to only one side, the statement said. The acting chairman added, we will continue in our own way to follow the path that will bring the country lasting peace, justice, unity, and prosperity. According to inside source, this sudden decision came after the Chief of Defense Forces of Uganda told President Salva Kiir mayardit that it is too early for Dr. Riek Machar to speak to the international community. Jawlin kono magwasame arwany mishalat ki misha goren wonene chaji Africa Union chaga peno deken right ke kwi revitalized peace agreement ki ke kwi Dr. Riek Machar ngai kone shengte jekte dialo kone latke ke ko de Dr. Riek Machar de just silent rei which ka South Sudan chiremen ngai kon diale ka jomo chakulat gwasame men pa kwen ye ke kwi Dr. Riek Machar chala de wonene ala kuumɛ merwai ke kir mayardit gwasame shikala de wonene ekeni ko ntama shi wude shalka me maozi ke gat muthɛbɛni ko shabere wiki Juba ngai kona maozi ntam murai kona tere wiki Juba batur be nywa ye kel gwasame wude me mi cha turkel kene bol mele jen gad muthɛbɛni wa chi decision nan ji kana me ke jen gwasame ji kala do wonene chikan be je ka Africa Union chikan meeting ki kana council ko ale kuje no na me to ke ka jawdana shalat ke je ka walat kan mishit kana me ko di kene ntama ko shi gad muthɛbɛni chabere which ka Juba kene sha ka advice ke cha ga jugo no ne tele mishalo biya jeganetin kon tin
la bon Africa Union no kene na me che de gwan wo ba Dr. Riek Machar ba jelun ka pa yen pan gwas me kene Riek Machar pa yen no ka Riek Machar te ka president ngwan kene na me Africa Union che bere which ka juba ko bi ka right ka kwi revitalize peace agreement ka jo dana chalat gwas me ne waken wukare which no ko wo buko right ka kirma yadi da kene business Africa Union kene kirma yadi telemanang revitalize peace agreement ten. What do you think? Michalar no and go telemanang kuumɛ ke revitalize peace agreement ke dung mal ke telemanang ten. No ko ne dialati tla to kelga kirma yadi da mishika je ka high profile ko ngan muthɛbɛni high profile che ngai kone ngai kon dialan wo micha ka influence de kenling so ngai kon mandan le road okay Ramadan la foreign minister chirgam link kone me gwase me waje Ramadan chirwach and wo chika bije ke kuumɛ Africa Union of course kon dia lip kono den kan de kan je Africa Union quick kono dong te me dong me dero la belat no aba wude me Michel keme maozi ba le buginje no je Ramadan dong de jore de jeling chirma ngai kone no so maozi aram kelme dak kuumɛ sa Sudan ka daga ke manene diala ko ken antame che wujen chwal ke me kaje keji che dak che ngai kone ka che Nasser che dak bani ko kene diala ko ni nakana re kuumɛ ka kirma yadi ko kene diala ko ne la jorke so ko jawli kono mo gwase me e joma cha kula do nene ji Africa Union wa chicken wore witin wina mi ka kwiko te ka mal me kana olat kire peace agreement ba olat ke ko be ken Dr. Machar be ken alun ka jawo dan chicken kon gwase me mo goro de kon dial de kon te ka nge ko en kuumɛ mala kuumɛ Africa Union Michigan woko bi ken Dr. Riek Machar bi ken olun ngumu ken lel re wi ke juba en okejen gwase me ka ngai kon dial mo dan le ro den go gorga jen wodi de kuumɛ spela yo ken kuumɛ SSPD ab de ken nyok mu ku ken negotiate ka do mo dan and the peace agreement ke the peace agreement de nyok mu ka jin implement ka je barai na de chala do ne wa shiji Africa Union chicken wore wichin wina mi ka kwire peace agreement ka kwije mo chicken mal ki mo dan lat ken o de ken je ke kuumɛ Africa Union chicken council chika jaw dan lingen gwasme gujede Gwayen de Africa Union de kan lingne jaw kirma yadit ke de kan chara do badana de malder ben ke jere we ka South Sudan so me to gen teme me chala de ken mine lar char ping gwasmo char yede de ram gwano de meeting dung Africa Union chirga jaw dana chalat de je council ko government chikana council no bi ke je Africa Union ka kwi mal ka mandan ende lat keni mal dan lat ke ne ko la Africa Union keni shi revitalize peace agreement 2018 revitalize peace agreement ke shi wo ba Dr. Machar ba je dilo nyen jo dan lat kene so kene teken ka do len do dien mo kan la ne je re which so ne me chala de kene teme en go cha mala mo cha nyok ka ma je so kwi kone but go rejendo mit cheje jek alo talk but na me pay post so me talk put no charge cancel ka there are bad news keme kana cancel there are magwa no but ngai kon diala no gad Muthɛbɛni mi bere wiki juba la de diala kene jek mi gwante benba so jo me jenda na gore de nyaka kon kel en bana jega le do dien ko le ron wanke en biate ka ma chui peru jenu bi nyani de ko ken bye bye